الله أكبر الله
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puasin sasanglitan iwan pupujihan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat tiban sanglit day sa papanghu sing kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in ahli niya iban sim mga kasahabatan niya, iban sim mga sila manusia miya magad habitikan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Mahuli niya mga katautay manghuran sinakwa agama Islam. Impatumtum sing kita niuha adlaw ini amunaini in ni'mat Ramadan katusin Allahu subhanahu wa ta'ala. In Allahu subhanahu wa ta'ala pia abot iban sindihilan kita niyo biasim bulan ini sarta imbulan ini dihilan maziyap bidda deng harukaing kabulan-bulanan sarta nagdara siya rin doon sim mga sarayaw-rayaw ibadat halawman niya. In ini kata nini hasupaya sadya hitaas in darajat sim mga sila na mamarat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala deng hamangayat tu kabtangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. In ini
baita sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan lawngya pianaog in Quran. Hapag panaog sin Quran doon habulan sin Ramadan, tanda sin lagbo sin bulan sin Ramadan yaun. Sarta niya habulan sin Ramadan yaun, doon habulan yaun tambulon ing kalawang lawangan sin api narka jahannam, sarta ukabuni sabing kalawang lawangan sin sulga, iban sin kalawang lawangan sin mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta dain doon pagangan im mga bangsa kajin kasyaitan-syaitanan hasupaya di makapanasat maumpabangsa kamusliman nagtatag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat dengan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu long niya yaun annahu qala sabunal tuod nagkabtang long niya in Nabi alayhi salatu wassalam idha kana awwalu yawmin min syahri ramadana suffidatis syayatinu wa maradatul jin. Agpangan pusasan im mga pagtawagon kasyaitan-syaitanan habulan sin Ramadan wa ghullikat abwabun niran, sarta tambulon im mga kalawang lawangan sin api narka jahannam falam yuftahu minha babun wairun ukabun bisan hambuk dain doon sehingga lugay simbulan sin Ramadan, sarta niya wa futihat abwabul jannati ukabuning kalawang lawangan isab sin sulga falam yuglak minha babun wairuun tambulun lawang sin sulga habulan sin Ramadan ukabun katan. Wa yunadi munadin tumawag immananawag malaikat ya baghiyal khairi aqbil, ya kau mabaya huminang sing karayawan sung kaulongya. Wa ya baghiyas syarri aqsir, ya kau isab mga manusia mabaya himinang sing kangian hundungi ing kangian yan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla yawmin. Sarta niya bulan Ramadan yan lawngya aun tiap-tiap adlaw limayahun sin Allahu ta'ala hambuuk manusia dain doon lappasun siya daing hapi narka jahannam. Hadis pasin Nabi alaihi salatu wassalam lawngnya u'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablaha. 5 parakala lawngnya hindi hila ummat ini wairuun dihil hakadukaingan ummat ka ummat-ummatan. Tiartanto in 5 parakala ini dihil sadya pa ummat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Di wairun pagtag ibadat bini rito hazaman sin Musa, hazaman sin Nabi Isa. Buat malengkanin ini ibadat 5 tao dini tupot dain di hapazamanan sin Nabi alaihi salatu wassalam iban sin ummat niya. Laung sin Nabi alaihi salatu wassalam la khalufu famus saimi atyabu indallahi min rihil misk. Innapas laung nga sin tao magpupuasa mahamut saya to pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahamut pa siya ding sin perfume pagtawagon. Wa tastaghfiru lahumul malaikatu wa fi riwayatin alhitan hatta yuftiru. Ikarwan niya longnya wa tastaghfiru lahumul malaika, bang salugay mo nagpupuasa kau halom simpa puasahan kau masi im malaikat nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala nimi iyan dimwaraa ya Allah ampuna in ipon mo yan masi si halom pagpuasahan kay mo. Hadugaing riwayat hatta alhitan sambila muin kaumbo halom sin ini dagat yaun masi reisab nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala mangman ampununin pardu saham mo ya kau tao magpupuasa. Wa yuzayyinallahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu. Di pa mamarahi rin dito ha istighfar sa gawain niya tugyana pampasin Nabi alayhi salatu wassalam yuzayyinallahu jannatahu kulla yawmin. Hatiap-tiap adlaw nagpupuasa kau masi pialilingkat sin Allah subhanahu wa ta'ala inbay muritto halom sin sulga. ثم يقول أن پمميت إن الله تعالى يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويسيروا إليك.
ang pakumabtangin Allahu Ta'ala masuok na long nga in mga ipon kulong nga salihun sinduma sila magkita maumpasulga iban bay halom sin sulga tiyaga makumaon kan nila. Ikaupat wa tusaffadu fihi maradatu syayatin iban sin pagangan in paglalabayan sin mga kasyaitan-syaitanan din doon habulan sin Ramadan. Wayagfir hinapusan hikalima wayagfiru lahum fi akhiri laylatin hay napusan bulan hay napusan adlaw sin bulan sin Ramadan doon nakahikakawaan atawa hikakatluan sin ini pagpuasa long sin Nabi alayhi salatu wassalam wayagfiru lahum fi akhiri laylatin ampunon sila sin Allahu Ta'ala ingkatam pardusahan nila. Long sin mga sahabat, ya Rasulullah, ahiya laylatul qadri. Ya Rasulullah, amuna kayan long nga impagtawakon laylatul qadar. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, bukon, dugaing pa in laylatul qadar, dugaing pa in pagtawakon hinapusan adlaw simbulan Ramadan, tabukon sin tiap-tiap hambuok tao, in magfira, in kaampunan dayng ha Allahu Ta'ala, long sin Nabi alayhi salatu wassalam, bukon siya laylatul qadar, lakin nal-amilu sagawa, kita mulong nga in hambuok tao, apabila piyahinang muhinang, hinapusan tangbuson niya in hinang niya yaon, unin tabukon niya among gadji niya hay napusan adlaw simbulan sin Ramadan amuna in hipagtatabok sing gadji sin tiap-tiap nagtangbos timimpos habulan sin Ramadan sin pagpuasa nila intangbos intungbaskan nila sin Allahu Ta'ala amuna in kaampunan day nga Allahu Ta'ala hay napusan adlaw simbulan sin Ramadan. Imbulan Ramadan ini masi aundain doon hambuok dum impahala niya khairun min alfi syahrin mas marayaw siya deng sinhang ibu bulan apabila imano siya nakapagtag ibadat siya rin doon halom simbulan sin hambuk dum yaon biada siya nakapag ibadat impahala tutungbasan kanya marayaw deng sinhang ibu bulan. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu di matunglong ya maun kanyo imbulan sin Ramadan sarta inyaon siya bulan nagdarasim barakat faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu sarta nagdarasayon sing kaparduan pardu impagpuasa habulan sin Ramadan di manjari apabila in hambuk mano siya in siya akil balig na imumul na hangpo taglima pataas ataw bisang wala pa imumul hangpo taglima gimuha na rin doong kanyang kaalamat-alamatan sin in siya mapatut na sumambahayang pa Allahu Ta'ala na in siya yaun kya wajiban day sab siya mamuasa habulan sin Ramadan. Long pa si Nabi alayhi salatu wassalam walillahi fihi laylatun khairum min alfi syahr imbulan yaon bukun hat siya nagdarasim barakat iban sing kapardo simbulan sin pagpuasa habulan Ramadan sa gawa nagdararay sab siya yaon sim pagtawagon laylatun khairum min alfi syahrin hambuok dum marayaw siya long nga deng sinhang ibu bulan hisiu man hurima khairaha faqad hurim hisiusyuin tao na kaya haraman kaya layuan siya sindumyaon tartanto limayo na kanya insa laggo karayawan. Imbulan Ramadan bulan hipagtatayma sin dua sin tiap-tiap hambuok mangin dua pa Allahu Ta'ala
Sartanya in ayat sin Allahu Ta'ala waktu naman siyabut kaina kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sambil syabutannya diugangannya singkap tangannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'in idza da'an. Ya kaulongnya Muhammad, apabila asubun aku sin ipun ko banghaw no ako baitain aku masuukan nila apabila tumawag sila kako, mangindua sila kako, sambagon ko induaan nila kako. Imbulan sin Ramadan yaon nagdara siya maunsin katan adlaw tiap-tiap adlaw kalimayahan sin tiap-tiap hambuok tao. Laung sin Nabi alayhi salatu wassalam, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla li kulli abdin minhum da'watun mustajabah. Hatiap-tiap law nga bulan, hatiap-tiap adlaw hambuok Ramadan, tiap-tiap adlaw yaon nagdararay sab siya sin hambuok liog, sin hambuok tao, limayahon sin Allahu Ta'ala dahil nga pinar ka jahannam. In sila ini mapatut na sumuda pinar ka jahannam sa gawa haulong sin Allahu Ta'ala, di sila pasuron pa pinar ka jahannam. In sila ini pagtawagon utaka lillahi fi kulli yawmin min Ramadan. Bulan Ramadan, bulan hipagsasabar. May tadi hipagsasabar, sabaran mo in hapdi, in uhaw, in katan, piyang haraman sin Allahu Ta'ala, habulan sin Ramadan. Bisan in halal sumuok, bisan in halal, pagsuok sin maglaki bini, sa mura sandalan. Dahing hasababatu imbulan ini, bulan hipagsasabar. Sartanya ini bulan ipagsasabar, laung sin Allahu Ta'ala ha ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. In manusia tao magsasabar apabila dihilan sila sin Allahu Ta'ala tutungbasan nila, di na itungon in tutungbasan kan nila hirihil, magtuykan nila sin Allahu Ta'ala, hari maitungin taod sin hirihil kan nila. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, saumu syahri sabri, in bulan ini law nga bulan hipagpupuasa sarta bulan hipagsasabar, wa thalathatu ayamin min kulli syahrin, iban sining pagpuasa hatiap-tiap bulan makatu yudhibnal wahral sadri, insayni ubat law nga haigil impagpuasa habulan sin Ramadan, iban sin tiap-tiap tu halom sin hangkabulan, inslaw sin Nabi alayhi salatu wassalam, insay ni ubat makaiglaw nga sin igil dahin doon halom pangatayan sin hambuk manusia. Imbulan sin Ramadan, bulan hipag-aampun sin katan pardusahan. Laung sin Nabi alayhi salatu wassalam, man sama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadugaing riwayat, man qama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadugaing riwayat, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hatu hadis ini agad magsibu-sibu dain ayat panagnaan niya, mangkama Ramadan, hisiusuin si mambahayang habulan sin Ramadan, lamod na impagtarawih, lamod na in sumambahayang siyadum, impagtagini kiyamu fi Ramadan. Laung sin Nabi alayhi salatu wasalam, hisiusu laung nga in sumambahayang habulan sin Ramadan. Ikarwa hadis na may man sama Ramadan, hisiusu sabin nagpuasa habulan sin Ramadan, biya na simpagpuasa sing kita niyo, hikatunya man kama laylatal qadri, hisiusuin si mambahayang laylatal qadri imanan wahtisaban, insayni namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban iban sin nagmamahut siya pahala dengan Allah ta'ala, sarta iban sin pagsabar niya rin
indo na pagmahot-mahot niya, siya sabaran niya insigpit habulan sin Ramadan, imanan wahtisaban, gufira lahu ma takaddama min dhanbi, impahala tungbas kanya sin Allah Ta'ala rin doon, amunain ampunon ingkatan pardusahan niya. Ini ni hadis sin Nabi alaihi salatu wassalamin na maita. Apabila inhambuk manusia, sumud na sadya maun kanya imbulan sin Ramadan, hari siya di siya makahasil singkatan tu hadis na sabot sin Nabi alayhi salatu wassalam, landuin siya yaun halawm sing kaluhian. Laung sin Nabi alayhi salatu wassalam, laung sin hadis, hawak tu si makat im Nabi rakal mimbara si makat pataas mimbar, kimabtangin Nabi alayhi salatu wassalam, amin, amin, amin. Imamin siya nakatu. Fakila ya Rasulullah, lang si mga kasahabatan, ya Rasulullah, uno at tulong niya, may takawlo nga nag-amin. Fakala li Jibril alayhi salam, sabab lang niya di matong marikaku hi Jibril alayhi salatu wasalam, na may tasintu parakala, rahima anfu abdin dakhala alayhi Ramadan falam yugfar lahu. Kasi kaluhian law niya hatao simud na sadya imbulan sin Ramadan, wayroon iyampunin pardusahan niya. Fakultu amin, baita ko lang sin Nabi, amin. Ang pakimabtang na isablong ay Jibril, rahima anfu abdin dhukirtu indahu falam yusalli alayya, kaluhian na hambuk na isabmano siya, siya butlong nga ingan ko kanya, hawala siya si malawat kako. Fakultu amin, sambil ganapan ni Jibril law nga hikatu, rahima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Kasi kaluhian hambuk mano siya, iabutan niya law nga indua maas niya, atawa hambuk harwa maas niya, hawala yampunin pardusahan niya, wala siya nakapiasud sulga sin dua maas niya yon, labay hapagbaktikan nila. Kasiksaan hatuyat to lang sin Nabi alayhi salatu wassalam, amin, mangmandi kita nyo kudanan lang asin biat to parakala. Long pasin hadis al-marfu'an in Nabi sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Insan bahayang 5 waktu longnya, iban sin Jumaat harap pa Jumaat, in Ramadan harap pa Ramadan, ingkatan ini makakiparat sa longnya singkatan pardusahan idajtunibatil kabair, apabila layuannya im mga malalaggo dosa. Mga kataw tay manghuran sinako agama Islam, impagpuasa habulan sin Ramadan, hambuok sini deng hamanga parukunan sin agama sing kitanyo, imparukunan ini hag siya sin agama sing kitanyo, apabila hilangan mo in hag sin bay mo yaon, tartan tumalubo na sadyain bay mo yaon. Habi ini na diungog singkitan nyo mga pahalaan, ibang kalabyahan sin pagpuasa, ibang kalabyahan sin bulan sin Ramadan ini, aum pabaha deng katu amuin di mabaya sumambahayang tumarawi, di mabaya magpuasa habulan sin Ramadan, ingkatan pahala ini apabila iagad ni impamando sin agama singkitan nyo na ini siya na ini in tao amuin sumud in bulan sin Ramadan, iban gumawa sin bulan sin Ramadan, nagdara sin pahala sa laggu adlaw mahuli. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما من خير إلا دلها عليه وما من شر إلا حذرها عنه صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تسنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد mga katautay manghura na aga Islam sa bunal tuod imbulan Ramadan inib bulan bidda sin Allah Ta'ala hakatan kabulan-bulanan sarta imbulan ini bulan nagdara kabarakat-barakatan im mga kahalan sim mga nakaunay at tureng kato among pagtawagon salafus salih deng ha mga sahabat iban sin tabi'in iban tabi'in iban atba'ut tabi'in iban sim mga mararayaw pazamanan kairul Qurun pagtawagon sin Nabi alayhi salatu wassalam in kaunan nilay yas'aluna Allah sittata ashhurin an yuballigahumur Ramadan unong bulan pa wala pa rimaratong imbulan sin Ramadan nangangayo na pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah paabuta kami simbulan mabarakat yan sambil mig na sadya imbulan sin Ramadan masi nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala nangangayo ya Allah pay maaim pagpuasa namo iban sin pagsambahayang namo iban sin katan ibadat namo halawm sin bulan sin Ramadan insalayat tukahalan nila biadto mga katautay manghuran sinakwa kama Islam imbulan ini sa utakato ang pasalan siya na ini bulan hipagpupuso sin kita nyo rin di amal ibadat sarayaw-rayaw habulan sin panini Long sin hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam manunjuki maong papagpuasa kullu amal ibni Adam lah intiap-tiap hinang sin anak apu hi Adam au nakatartanto na kanya pahala al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati da'fin intiap-tiap laungnya karayawan lipatun siya makahangpo hadi pamamarahi lipatun na isab siya makapitong ngakatus kalipat sin pahala yaun long sin Allah Nabi alayhi salatu wasallam kala Allah baita law nga sin Allah Ta'ala illa saum buat malengkan hapag puasa law sin Allah Ta'ala wairun lamud habiti kanini may aku lawnya fa innahu li sababim pagpuasa aku intartanto dimihilkan niya simpahala niya hapag puasa wa ana ajizi bihi ako indimihilkan niya tutumbasan hapag puasanya labihan pa impitong ngagatos pahala yaun dain doon long sin Hudzaifah ibn al-Yaman hambuk deng ha mga sahabat sin Nabi alayhi salatu wassalam long ya sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul diungog ko in Nabi alayhi salatu wassalam nagkabtang man khutima lahu bi it'ami miskina muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala al-jannah isiu-siu in nagpakaon habulan sin Ramadan nagpabuka nagpasahul habulan sin Ramadan sarta nagaangan-angan siya pahala deng ha Allah Ta'ala intong bas kanya sin Allah Ta'ala sulga dakhalal jannah pasurun siya sulga haduga ing pa hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam man khutima lahu bi sawmi yawmin muhtasaban ala Allah azza wa jalla dakhalal jannah isiusu inna muasa sarta nawapat siya rin doon hapag puasa niya yaon haadlawan sim pagpuasa niya yaon sarta nagmumuhot-muhot siya pahala deng ha Allah Ta'ala laung sin Nabi alayhi salatu wassalam dakhalal jannah hikasud niya sulka im pagpuasa niya yaon hadu kaing pahadis sin Nabi alayhi salatu wassalam man khutima lahu biqauli la ilaha illallah isiu-siu in nawapat in las kabtangan niya amuna ing kabtangan tauhid la ilaha illallah yaun illallah muhtasaban sarta nagmumuhot-muhot siya pahala pa Allah Ta'ala long sin Nabi alayhi salatu wassalam dakhalal jannah hikasud niya sulga in yaun deng hasawabiat to bang mayat atau masuk
maruok na mawapat deng kato bukon katulkinon na to baitaan na to siya sin kalima la ilaha illallah hasupaya imay nang hinapusan kabtangan niya na maid siya rin di hadunya amo na ing kabtangan la ilaha illallah long sin Nabi alayhi salatu wassalam dakhalal jannah makasud siya sulka dito rakuman tumubtob impangadjian sing kita nyo hawahada wasallu ala khairi khalqillahi nabiyina Muhammadin ni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin waffiqna li siyami Ramadan wa qiyamihi imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sige. استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام والسلام تبارك لا إله إلا الله شريك له الملك وله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله له النعمة وله الفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله وسيم الله اللهم لا مانع ما أعطيت ولا منفع لما منعت ولا يهدي اللهم ذكرك وشكرك وحسن اللهم اللهم قولا ممن دعا إلى الله وعمل
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله